ni waki wa barabara ino ya kuma majimbo kuthia Kamio iviririte karia matura mama maria mai tauni ya Embu gutabania mucemanio wa kwaririria thina wa ugi wa mai miciri kwao wa kavinda ga ciumia 3 thina uria kuringana nao umanite na kunuku kwa miberethi ya utambio wa mai ni mukandarathi uria uraka barabara ino makiaria mbere ya civu wa mwena uyu ni marakanyeririka muno makigura na gutaba mai kundu kurasa na micio yao. Riu guku gwetu twina thina tondu riu tutina mai na mai nimo tunyunyaga nimo tuthambagia indo nimo turava ng'ombe nimo turaka maundu mothe by the way life mai nimo mo na riu tutai na mai nginya ciana iria twinacio ciina thina tutiravura nguo wathi gutonya nyomba ndingitonyeka icurite rukungu wathi kwira contractor they are concerned kugu twike ate riu tigatwambirie gwasabathi gitwambirie kugambu ni marathi na mbere na gutariria mai na wagagu munene wa ugima wa mwiri wa ciana ciao kavinda riga kama vingite masukuru kuona giko gia sewage ni gituritwe na wagi wa mai ni wikurukitie gikoro kio theru miciri mingi mwena riuyu nginya mundu wa Wasco no watwira ati nginya siwarain ni affected na koguo direct irathi runjiri na thaino gutaina manje andu amwe ni mara opt kuthi gutaba manje in the same rivers kumaanisha in the future we are expecting that ni gukora kwina outbreak nginyagia kindu ta korera. Kuringana na Daniel Gichuki uria ni mwene gitwa murandi wa arimi wa Kamio Kabanga ni urorota ati mukandarathi ndambite gwaca mawoni mao mbere ya kwambia kuruta wira na uguo kuria macokero meverethi ya mai ni gukuvonokia arimi ya murandi uyu na thara iria marandikithia migunda yao. Uguo tungienda meverethi tucokerwe na turivwe na makire me pipes na mekire caravats na maandike andu agucokia mevaivu iyo tondu guti undu wingi tungika na ngarama yo ni yao uguo ningiuria na gitio contractor tafadhali meverethi winjire na nikietha andu ete manyua maji na kuria ngurumo. Riu ni maravesa na mukana wa kururungana na kurugamia ruti wira wa mukandarathi uyu kiumia giukite nginya twike akomera uria magatwika gucokerwa mai. Kama wakaaji wa hapa maji ni right yetu. Kwa hivyo kama barabara hawatarudisha maji, kama hawatashikana pamoja na Ewasco waturudishie maji, sisi tutaandamana kwa barabara kwa sababu maji ni right yetu. Vandore va Kameme TV ne mwana wa majimbo kaunti ya Embu ni Embita Dennis Fundi.